Chinsa Isato jibono botuko mwancho muligerera ndonsa soberete na gukwaligania semargoba yabono no kwegena kwana una litukulia na ligi yali yalenga kende gukwaliganya ra gukumanya twabere to gukwaliganiria kurwase mambya yalenge ntambe weka Chinsa chigabono chiyabono botuko ama tukabo chikubutukana mutukemeronge teto aso mwaka bwekiri bubere na meronge ebere nebere yakerobono litukulia Jumapili chitariki meronge teto omotenyi omotanga na manga kolekane nyina una ensemeli ya siasa nigo abarai aho bambara Chinsemo ODM igo yarenge ase county ya Nairobi hoka ime county ya Kirinyaga nabo igo UDA ase ensemo ya Kiambu na kuru ime ya Gusii na liagoze Don Bosco bono bwanchiru bene gochikoligia ekerogo kyobo jumbe kurasa ensemo ya Kitutu Chache North yomo naenda mange na kwaringana nkomanya senchira yobo ikirano retirane nkuruko Vincent Onyancha. Etogo chaka kuruwa sensemo ya siasa na ime yorogongo Rwagusi yokurie karokyo bugavana kuruwa se county ya Kisii Kirisio bure ni ganyara kumira na watani awarokana komo koboko kuruwa sensemo ya waschache na sameta mokwerero omulike itomangana ya Brighton Makoli na roboti ruwa senchira yobokirano Ekirobono ense ya Kenya tutegeretie amatuko makego cha soba chorio wonne bo mwako yo igani gabamenyi au kurwa sense Chinsemo au anene kuru asorogongo Rwagusi besokire na gote habuna mbarabe bawuchugusira asebirogo au unabono abamenyi kurwa Sensemo yabo basi anene kurwa sichiwodi chiabasi chaje na sameta mokwerero nigo bono besoki na gote habuna nigo bawuchukomo koboko yo kabeiro mochumbe obasi boigo oyore omokonyi bo mubwasiri Sensemo yo bwagaji Kristo bure amo no yokurie kero kebo senator ase county yo Charles Onyanja chinyomba chaito jagusi etokuba boli machoge abanyalibali abanjali mabagirango nabagetutu karajikura chiko chwa kutara 9 mwezi wa 8 twake chikura gojo so mwezi wa Kristo bure gukwana nigitaseni Ndizi TV abamenya obatebiruna niho baikera egetambokere kyo korengana no manyi obure no nyanja babwate ase oburayi abwate experience na amanyete chinyomba chaito chonsi pichagusi obura na amanyete kera kona no nyana asabere iro korira magendera gukwanika Gusii ngima bono nigo twachira iga asingenje yo kubwatisio mweshimiwo ito Kirisio bure abega abana ya Kisii county kware kugania tobegente kemo baratora ase kepindi ekegegocha gekorumotu boigo nigo amendiro tabuna obure karire chikura nigara chigusira amagendero ime ya Gusii anene nakobakonya abantu bali nobolema karaire akore bintu bigwenete bigokorworo aligereri nonyana abalema baro aligereri na abantu bande nebintu binde bigwenete bigokorwa Onyanja nere niga teberubuna siasa netakire koba yomarembe nande talieri yokuramana etokogamba asobuya na asobuororo kuramana gutaiyo amaskani abuche ntuliko gokigwekere tokonyora abana abake batasigetia abagaka aseboigo umuske obure anyaririga kubaboria abantu bonzi wesoke na kumubwatisia na kubwata chikura anene asama tukaya ati igalete kamuranja ndonse simule ingaki ya ruru imuka mwirike nande mbaroro okonyora berigete babwate bipande bandi bwekikorosigwa wono byiranire lakini bitanya kuyigwa tugusaba bali baturuyi ibande byabo bagenda sabagambi babo boye ibande keri ibande yine bigo kikuba nebiragere berike asichikurejiga uripotere gataseni Ndizi TV iredariane Brighton Makoli na gotigana nere Brighton Makoli gotokumena na Brian Sagini Isena yogo tumanyibuna nigo ojo kuliye kirugo kyobo jumbe kurensemo ya Kitutu Chache North Don Bosco gichana bona nyare wancherwa agocha kuligia kiroge kigwetera se kiama kia UDA Brian Sagini na mange
amatuko amakaetire kuromo konyi bumaraibwe ense ya Kenya Mosque William Ruto na bwegono maraibwe kiama kia Amani National Congress ANC Musalia Mudavadi gochika gokorega siamo wetero bomo bwa Kenya Kwanza nigo bona babwatani bo mrengo yubagendereria aya Kenya Kwanza abwaseri tukoria rero oyo korigyo bojumbe bwa kitutu chache North Mosque Don Bosco Kichana ancherwa korige keroge kyo asomo yegokoreka segetigie chiro ya kyo moncha egotoka se bunge yo abwasabaga kana bangina aseri bo bamwanchira Bosco uchakwera libagari ayo mujumbe obono Jimmy Angwenyi yaikire miaka 42 moko yone Jimmy yaikire 80 mwabwene takotigira yonde mwabwene takotigira yonde ende nabatebiri nje tarike no nkoligia nje no borai nkoligia ase umuyego yuikiranwa n'abarai ao nigo enganene na yarorekana ko bakoreta echenji ase siasa ya gusina bwigo asoborai gwetera gochora abarai abasae abo bono korengana na barabwo nigo chinga kichabo cyokora cyaikire bona bagaka baminto barabo batete bakame basiekere cyombe basiekere bita ati abana bayibori bona tware ko sabomo gaka chimi omo gusiga tebetega musaiga sibe yokoreki onge bona to gosibayo sibe bakomenyo asaba abantu be myaka emeke babwato bole mugusiga babwate kole ndabu no moyo murabu bwogwanje gukorera abantu n'abantu abakesana tubwate babwate korobune yo mumuroyo korengana na Bosco nigo abasabira bana siasa nabo igo abarai bonsi konya chia chenda chiabo asenchero yobo toereru abwase boy gatuguteirare siasa cyokoramana lakini bago turama mu basa kwireneria kimuranche siasa iri nkoro yaitire muroche buna bamura baminto bakubori korosensi na maranwor koro UDA ebago taramu bari kuramana ina wananchi kere mtu wetu kwegete ya mchujo wananchi mtamu buna omugusia tebete nsinyo makwano bobemba mura etabwati chinga kiaba murago se abasaye gotemwana nabagaka cheikire korende ekenge nchono kweli kyabuno mwaki ekura ligochora omurai bwa magenderero Elietariane Brian Sagini Isena Biamono Brian Sagini Isena ase oroboti rutogo tigara asamangana arengete siasa nelibona habara ikurwa sorgongo rogusi anene umubunge kurwa sensemo ya Nyalibali Masaba Ezekiel Machogo na wigono mubunge kurwa sensemo ya Burabumenye County Nyamira Beni Mumanye nigo banyareko ko bukogo etigwa ko oroboti rwarengete go cyokore byage siasa maunchiriyo asokubune byamana korosi omo byamagose chiko coalition bago kwana nigo bate birabuna wetera somure wense kubekese na goitigwa ko barichi ko nigo bone byamo byage siasa batebirona ibinga byabo bigochia okonyeka ya iko bamba mangana yebyama ya siasa biti party ndi aba ntwari gamba punge na ende ikagambwa se senate kuruwali kaganda se president yense kabeke kiara bono yabere riki nibwate amangana gitara marunge kiyagara nabaliga gutebanga kiri party nebwanite ko tebya bona inchi abantu nga shera inkibate nerete na ende inkibate getego cyukorera abantu kiyagara ga okunyonga tipati ntiro kiasoma abantu umuntu ataba yaboteba lakini wengine none liyagoteba party area ashate nene kuruteri wateba nebone tabana inchi tumanye na ndibamanye na kire kiama ya siasa inkigete nerete na ndaba ishakonyora ngambano rubugambi inkibaranyaro gokorera abantu baitashenga kiri barashobora ekende kiaba roti byase kiabona inkinko ganda kirashe kipati batagamyanga abakunga mbarenga kianwari kiamekyo abaye mushimbarenga kianwara kigabona irenga kiaba
kisenateri nga kiaba kinguru kiama kiagara serikali yeterashe so political parties bamanya nga kibesha kirikia wananchi nga kiboneka ko bandashe kiameku kiagara n'ikibesha kikuru kirenga kikuru umwaka naende uko bagokuronge nabo kwa ebyamo bikinguru banzire kenga ebyamo n'ore kinguru naende nane ko ari society no okea bo uburambe tuko bubuye cyumutu ne ebyamo bitware n'enjere ndonge tisaktu mukona mwara abantu bakurwana bunge mwarora tukoenda twakatwabera bakabutuko twaetirichiko iria korora mura leaders bakomenya ko bari gikikura bari ki promise final na ki promise chinyinge munabona katwarenge nasa and record 2013 ki promise chinyinge twakwena na muna kipati katwakolire chikura chipati ki promise chirinjiri ko ba njiri ko ba onad bone twabegire lichiko egendo moko igwana paka kebe kiagera bona tokwenda kotini lichiko ndoro mune binde ibare na gotigara asensemo ya siasa yokulige kerogo ky'obugavana kurose county ya Nyamira James Kimoni ligabolia barayamu n'abantu bonsi kubwatirana na kunyara okuralia omulembe hasi county chonsi county ya Nyamira mune county ya Kisika ukwananga kikiranta se kanisa ya Motagara ligabotia abakristo kunyora serikali bagosabira barayi bonsi unenchere ya moyo kunyara gotinya na gukinya omulembe nigo chinga Kimoni atebatebuna ense ya Kenya wochori mbokolekane kurende omulemboro noganirie kirenga ki tigato bike omulembe abana siasa bonzi tigato tubirio omulembe gera abantu baito ntoso kurwana igoro y'ikikura Kenya ni tutagita kere kikura cyarire TNCP egera tukinge Kenya ebegento tutagita egento ya gatatongo tebane Kenya yeito yese yikire constitution yewe tebana onduwe subenda ko be president we kanyore chikura the percentage ya 50 omenteya ekere correlation ya yete tu obanta wange mbate bana telingi abasene bwate kasoro gete lakini jendo chinegente kiyesinjere ibado chikuna kora chikura kere to ende chikura ntonyora chikura chise ino mondo nsaini 50+1 igendo kelinge ko konya biyongosi biribere mirengo ili bwate amaona yamo wachamo wamentere ni chikura cyabo tonyore 50+1 wachole kiongozi okore president igo actually nengiere ingo tokonyere ndoje kokora elections voserano iragere to spendi kibese chinyinge chibeswa do chikutumia magendra naende iragere yokukanya siasa temperature ko gende yore bintu biko gende igo ana bantu ndo twara mwana manga iboto kwenda chikura mara kabiri gatatu no ntoranyora 50+1 iye gotokonya twakorere genteke gali mapema Ekrokiri siasa gendrete chinsemo aho boigo maiga yokwerusa na niyakorwa somo bwa oka umuraiwe kama kia NC ya National Congress msale mdavadi ligobona ende baro siri oho mobonde umanya kantebu na Kenya Kwanza ego chikubwatira ni kiama kia UDA kiama kia NC na boigo ne kiama kia Ford Kenya nigo msale atebirubuna goetera somo bwa Kenya Kwanza eba chikuligere lili tangani amaganyo ya Wakenya buno muri kito Sara Nyarangi ontita baraza agotumanya na matuka make aelire magega yomuraiwe kiama kia Amani National Congress ANC Musalia Mudavadi no muraiwe kiama gia Ford Kenya Moses Wetangula wochamo no mokonyi bo muraiwense Dr. William Ruto na korosio wamo wa Kenya Kwanza Alliance ime yamagacho abomas ime omochie o Nairobi ime ye kanisa ya St. Faith ACK ongata rongai e county ya Kajiado Mudavadi naene kiabene okorosi wa kubwamo na goteba nigo bali nekiringa kyogo chakobokia uchumi. We have made a formation called Kenya Kwanza. This is a coalition that brings together the UDA party led by the Deputy President William Ruto, Amani National Congress, ANC led by myself, and Ford Kenya
read by Moses Wetangula. And we have stated that we want to have a coalition that puts Kenya first, a coalition that has clearly identified that Kenya's priority is going to be resuscitation of the economy. Namenta goteba engenchenene ekiama kia Amani National Congress getabwatesia azimio la umoja asobochorio bonene borebosio. ANC had told me very clearly that Azimio is not an option. So that is a project. It's a state project. And the Kenyans were saying hatutaki muradi wa serikali. Tunataka tuchague kiongozi wa Kenya. Kenya Kwanza Alliance nigo kirene kirenga gyokubareta abakenya bonsi amo na gokoro bogesaku eliokwaga cha Kenya enyia asomo bunge Okajiado South Kato Olemetito ago keiro kobwatana kwa batatabwo na korosia obwamo. What we want is to bring the Kenyans together to make sure that they are focused. Wakenya wamechoka. Hawataki miradi ya serikali. I want to confirm that those of us in UDA are really impressed to this formation of Kenya Kwanza. Word of God. Praise the name of the Lord. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Miyamono Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Umurewe kiama kia udemrera muroringa ni ganyara kumea na menyi imiye county ya Nairobi. Kaukona kurua sensemeyo raida ni gate ya wuna asovo chorio wanebuchi okole kanestali kikenda umutinyo katana gatato abo na agochi ya kone kilia wa Kenya na isaine kobu mugambe na kubachika hali ya wenteko ikirani wa asense ya Kenya sagandete kurali ya ganga yaye yokulige kerugo kyobore wensa sovo chorio wane nana bo raida ni gate runa nashikuba ikirani ya wa Kenya amagendralia waganitie. Kitambulisho na sasa ni kura. Sawa. Ili tarehe 8 tarehe 9 mwezi wa 8 baba kama mjeshi mkuu atatoa amri. For march about 10 fire fire Tigarete gabu asensemo ya siasa umurewe kiama kia UDA wigoro mokonyo umurewe nsa Dr. William Ruto nigonera ikiranase county ya Kiambu awasana ukwana wamenyi kuru asensemeyo Ruto kaukona kuru asensemeyo negate aba asenserikali ya yegocha na chikoligerelia obulemi na kubakonya balemi na asenchiremo yokunyara kwegenderelia na gukinia ebirengo by'obulemi imeyense nigochinga kicho Ruto ate abuna okubwatana kwaye no umurewe kiama kia NC Musale Mudavadi nigo kogo chiko konya serikali na nekubwatirana konekina nkurubale okugendera kuliago isaina sense ya Kenya. Kila mkulima apate usaidizi wa serikali, kama ni wa kahawa, kama ni wa chai, kama ni wa mahindi, kama ni wa sukari, kama ni wa avocado. Tuondoe mabroka, tuondoe makatel, kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni, apate bei ya sawasawa, na tusaidie wakulima tupunguze gharama ya mbolea. Mbolea leo ni shilingi 6,000. Natangazia nyinyi ya kwamba tutapunguza mbolea mpaka ifike shilingi 2,500 vile tulikuwa tumefanya pale mbeleni, ndio tuzalishe chakula ya kutosha ili kila mmoja wetu aweze kulisha familia yake. Na jambo la 4, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Tuliahidi, Mheshimiwa Rais pamoja na mimi tukawaahidi mambo ya universal health coverage. Mimi nawaambia ya kwamba
kwa sababu wale walikuja wakatusumbua na rege na mambo mengine maovu. Mwaka huu, kabla ya mwisho wa mwaka huu, kila mmoja wenu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wenu utalipa kulingana na mapato yako, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia, ndio kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa hiyo. Na gotikara wo nigo chinga kichi obomo bwa okawani Kenya Alliance inse ya yomorewe kyama kyawe Pastor Kalonzo Musyoka abaikirana ase ensemo ya Kirinyaga matukata toka amaiga yo koletara yabo kurwa ensemo yabo kamba nigo chinga kichi batyabuna wetera somo bwa okani go bagochikubwatene abakenya bonsi meyense nabo nigo barokana komochia omorewe kyama kyanse Musalim Davadi nabo Moses Masika wetangura hasoko bwatoka wa oka. Na ndio wanaoka tunauliza, in whose hands will you be safe? Mutakuwa kweli amani Kenya hii? Mzee Kibaki alienda kustaafu, alikuwa analala, Kalonzo akiwa vice president. Ni kweli si kweli? Lakini hao ndugu wawili Amadha alisema alikuwa anavalia shati moja na tai moja 2013. 2017 hata sasa hawataki kuonekana kwa sababu badala wewe uwe mwadilifu kwa kiongozi wa nchi mwenye instruments of power, unamwadama, unamtukana, na wewe ni deputy yake. Therefore lazima kuwe na uadilifu Kenya hii. Watu wa Mlima Kenya, I wanted to shout that. I wanted to tell you this because we stand for true leadership na Martha Karua. Integrity in leadership. Ndio tumekuja hapa tuambie hiyo. Wangapi wanaruhusu Martha aungane na ndugu yangu Gideon Moi na mimi tuokoe Kenya? Wangapi wanakubali namna hiyo? Nyinyi nyote, kama umekasirika kidogo nisamehe ndugu yangu, but that is the way we are going. Unajua uchungu lazima wakati mwingi, truth becomes very painful. Wale ndugu walituacha. Whom can you trust? Wakaenda usiku wakatuacha. Gotigana na mangana siasa turigiria mangana arengete bono esemia sense ya Kenya ubarobwa abana bali bakonyora malitage nkyo nigogendete komenta karali tukogochia serinde bono ime ya Kasarani se county ya Nairobi nigo abali musigati abali mubanyare bakweru abono berure asogota kanwa unenchiremo yogotara gochi skuru kunyara kubasemia abana echabante wetanga na kwerinda kurwasa malitage nkyo nigo chinga keche bali mubatebire bunesere kale nyale ko irege tambokero kya wango na kunyara gukwana n'abana bokorengana n'abalimu abunigo bateruna abana banga mbwati bumanyi voice ina sogota tebwe kene igoro yobwanchane erina leo bakunyara kumanya na kyo bwente kwirenda chinga kichiga asogota sali obumabwabo abwasabanga babere bakorokana gotoka na malito. You will be told that if you play with a boy you will get pregnant. That was not specific. What do you mean by playing? Yeah. And that will make me, like me, sincerely speaking, I could not play with a boy, kabisa, at the high school, playing, just the literal meaning of playing. So how do we talk? We really have to call a spade and explain to them, this is what you should not do, and this is what you should do, this is what brings this consequence, and all that. Because when they get to know who they are, they will even be able to make informed decisions. The problem is that we don't have proper sex education. We hope that this module that's currently happening here today is able not only to be limited to schools or interventions in Nairobi, but also to be scaled up in other schools around the country, so that we can be able to... Asamangana abwatenenti aboroki amo na aboroki wane libono ekyombekere kiabalimu kemekantabu na Kenya National Union of Teachers NAT negobagendrete kubali kiabalimu ase kyombekyo kolengana no muri kyomone bwe kyombekyo kolonisyo yo niga ate birebuna
eganga ya obono no kubarikia bali mu bande goetania elibu emyemo amo ne 50 otebere buna nonye batware to bututukana omaiga nekyombe gikubarika bali mu TSC nigobona atebire kyombe kyo nigogetenene na nkerigo chikonyegaligwa shinga kicho nyarga kuboria balimu bali batererikia nekyombe kyo konekya nababwatanire gune nchiremo yokonyara kubwatana nabali mu bande asekyombe kyo kanat. Well, it is true. We cannot hide that the membership of Kenya National Union of Teachers really went down drastically, especially when Kenya National Union of Teachers had an infighting with Teachers Service Commission. We can attest to the fact that members are back to the union, and we are really good to go. Last week alone, as I didn't mention earlier, I received over 26,000 applications for membership. That is not a small number in 1 week. I want you to imagine what we shall actually receive this week. Na guikasoro botironde Chinsa Isato na ibere kurwa sensemo ya Thika egotoka ime ye county ya Kiambu ni gochianyara konyora obokonyi kurwa serikali ye county ya Kiambu amatuka make maiga yechinyomba chiabo koye ichi yeto mutinyo 12 mwaka eta chinge chibono ngigochianyora shiringi elibu emyemo 50 mona isano elikonyara kwagendera kolengana serikali ye county yo nigo baro obokonyi obu eli abanyora bakomeye maiga y'ibintu byabo koya byonse asenchire yobo tutukano ekereto muroyo ikirabone gagetanya kumanyekana nigobono bago kirobo konyo bwasabande bagendrete kwegendereria maiga ya serikali ya county ya Kiambu ko bachiwese icho shilingi 50 Hawa watu wamekuwa wakiteseka, wamekuwa hawana mpaka kitu wanaweza kula, hawana kazi, hawana school fees, hawana kwa kulala ni kuomba. Wanaadhirika sana. Watoto tuliweza kusave, hakuna kitu kingine tulisave, hata nini, hata kijiko, hata nini, hakuna kitu tulisave. Hiyo moto ilikuwa kubwa sana na ilikuwa imetoka kutoka kwa rumu nyingine hapo mbele yetu. Mimi nilikuwa na pesa zilikuwa kwa nyumba na kulikuwa na ya school fees. Hata hizo pesa za school fees ilichomekea zote kwa nyumba. Hizi pesa tutajua vile tutajipanga. Sasa mimi naona hapa ndio kwangu. Hata unaona wengine wanapewa mahali kwa kulala. Hata mimi naona niko kwa wenyewe. Mimi nataka nikuwe Mungu anisaidie mimi nirudi mahali Umuchumuligireria hinyora onse yango itira Ndizi TV ubwansu bw'umugusindo chentarachi ko yakora tigandara kumanyabera tatokorwa sensemeli yechigosore ekerokerie etimu ya Egypt yanyara konye ikore timu ya Morocco chigoli bere ase egoli eyemo ainara kora sensemeli ya AFCON egendrete ime yensemeli ya Cameroon nabo egosore ndego chikogosaligwa asobotuko bwalengati timu ya Senegal amo ne timu ya Equatorial Guinea na ichigo chikogosoria aso obotuko bwalainyora ase semi-finals chichikogoso ligwali tuko lya Jumatano nabo igo neli tuke lya Ramisi na semi-final chigo kolekana yase semi-final lituko lya Ramisi Cameroon na Egypt na ichigo chikogoso lya hayu nensemo ye chigoso likonene ndemo Steven captain 001 nabeka ukumanya mange kurwase ensemelia ye chigoso nembyemo na wali mwensto bwaterana semesa ya mangana mayana koreka osina kone kionsi anyare kumikera muligero Ndizi TV na yo muligero kwa kerambia mono asoko ya chora ko yatengera ngakurwa SMS ya itobuna botambe tubwatu gatira nsemo ye mtandao ensemo ya Facebook buna Ndizi TV News na wega nsemo ya YouTube onsia ya na boko ya nyora buna Ndizi TV News ya maiga yemesa ya mangana ya abaikere abamenye kurwa nsemo ya Kigogi ankyo litukule Jumatatu kibwa kere kwa bokira Nyasaye umerana na Brighton Makoli na Sara Nyarangi ondita baraza sumurobelyo wensa kelitira nenkoro kwa Vincent Onyancha endra gotengera Ndizi TV.
Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi.